Lakha Kresi Langpher constituency kaparlo check R2 Bahonia Dorso along towar ke misen kelong jiaphan bidesing ingleng lapen Madhuram lek thea tumahin pen long e ing pupon patumi ni phai pho arni wolong koma ji check R2 Bahonia Dorso along towar ke misen keleng long jiaphan lapen skill development education training center ke ACC 19 dipu LAC bidesing ingleng arideng pen long e ing pupon bangso long ekang pupon along nang chetong dun KACC Madhuram Lekthe Dhonsuri MAC Lapen Langpher VDC Chairman Noren Kiling BLCC Chairman Bipul Borwa Bokulia Municipal Board Chairman Hemsing Teron Lapen Kethe Kiding atum nang chetong dunsi ing samjin pen ing pupon Lapen Langpher ahawar towar ka wepin ahawar along long trok atowar long e sompon tanglo Lapen bangso towar prabjin pen keselam pon ji aphan pangcheng pon po pusi Madhuram lek thea hin pen ningje pon lapen KACC Dr. Turiram Ronghang aphan sitame Langpher arat atum kachoro padopon olong komaji pen Sami Malin Phangchopi report Kido Live Difu MLA Homosti Pini itu lomba jong pen pangceng ponsi Dhonsuri Singhason lapen kedang Langpher pen delo tangke fuluni lang আজি নৰেন্দ্ৰ মোদী 9 বছৰ কমপ্লিট অতিক্ৰম কৰি 5 দিন পাৰ হৈ গৈছে আৰু সেই 9 বছৰ অন্তৰ্গত কি বিকাশ তীৰ্থ অৰ্থাৎ কি ডেভেলপমেণ্ট হৈছে সেইবিলাক আমি অনুধাৱন বা ৰাইজৰ ওচৰত চাপিছোঁ জনাইছোঁ ৰাইজৰ পৰাও খবৰ লৈছোঁ সেই হিচাপে আজিও ভাল খবৰ লাংফেৰা সমষ্টিৰ বাবে যে অন্ততঃ 6টা ৰাস্তা নতুনকৈ এইটো আধাৰশিলা স্থাপন কৰা হৈছে এইটো নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰ ডক্টৰ তুলিৰাম ৰংহাং চৰকাৰ অধীনত আমাৰ লাংফেৰ MDC সমষ্টিত এই ৰাস্তাবিলাক হৈছে আৰু স্কিল ডেভেলপমেণ্ট ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰ এইটো আধাৰশিলা স্থাপন কৰিছে তাকে ৰাইজৰ ওচৰত ৰাখিছোঁ ধন্যবাদ Nilitum Bharatiya Janata Party ahin pen kedengpon itulah Narendra Modi kecaria government Bharatiya Janata Party sarkar bangsa sarkar ningkan setke ke job kedamtang Mei tarik tongkia par ni pen pini nitum pangceng pon lo ahomostitin kutipia sai sikit dengpon jung kutipia development sikit ketang doloma lahai jitu vikas tirtha lasobutha nilitum amen and irpontensi nilitum kapuri padukon Kasilalo pinindag nilitum Langpher homostita ningarong memialam lo itum siam sar Dr. Tuliram Ronghang apalitum kachuning ripono tengpen kabe pin atowar asok ka semar konji aphan nitum longtrok atowar nonamani litum along e sompontang lo kasi prabjin pela bangso towar diklaim konji kyo konji panitum pangchen la penke dak pilopui dah la soiria long hinang along sumaratum kecutap kecungkru lahai dupiglo laso mane pilopui dah amen dan ingenu lahai kecutap kecungkru lahai aputha galam ta kosonsi kepacingrai thagi me laso aputha galam ta university pen polo kasi CM sar na pikara teng pen itum da training center ame itum skill development itu training center Dal education department pen itu pini along esa kasi lalo ini tum kirang year ni istame labangso sarkar ke alam ini te akam si klaim sarkar ke klaim ke damta kan ke hisab masih ulur tar biang long approve ko rakam dupiglo ba inut bahini tu ke ningge je thanga development technology lage alang ki tum aning out keso ba aning out kahino posil hai ke ningge tapcho sida itu kar biang long Bharatiya Janata Party sarkar lang chari ke tonke nan ka chungpura long Kasi lahan lo, ilitum claim polo na, nalitum tami ang susi ng chiram ng chito dunon.